Vai kick-off è di 6 Diabetes Run and Walk. Un carrera, un run and walk che noi stiamo organizzando per 6 anni a cabo, che è dul per conscientizzare il popolo di Aruba di problemi grandi che noi abbiamo con la diabetes. Diabetes na Aruba è un problema più grande. Noi abbiamo dopo the worldwide average, con 16% di popolazione che ha diabetes, e è un problema più grande. Nos turting hinderen cercano, familiaran, que está bezig te deal com essa aqui e door die carrera nos logra conscientizar pueblo que nos meses um cambio para assim nos por ter uma população mais saudável e assim nos por seguir vai dilante. A carrera lota é dia domingo venidero, nós está começando com 10K que está sali fuori botica Eagle 5:45. E 10K lo vai fuori di botica Eagle te cu the Cove e been back. E 5K lo sali 6:30. E 6 lo sali fuori botica Eagle te cu Blue Residences e lo been back. E después tu recarreda nang dia mucho nang lo comincia a schetor. Nos ting fuori edad di 4 anni te cu 6 anni. Por inscribir na diabetesrunaruba.com. Ya acabamos sanando 25% de inscripción, dus si lo que participa, lo me inscribir as soon as possible. Y ya, también nos invita a tu compañía para por participar en grupo, pues uiteindelijk is aquí también un leuke team building activity que la compañía lo puede hacer con tus colegas.